Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizegwe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 5 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025. Abasirikare b'u Burundi bari mu mujyi wa Uvira batangiye kumanika amaboko, barimo kwishikiriza inyeshyamba za M23. Ndasubiramwo, abasirikare b'u Burundi bari mu mujyi wa Uvira barimo guhura n'ibyago bikomeye cyane. Inyeshyamba za M23 zamaze kugota igisagara cya Uvira cyose. Abasirikare b'u Burundi barimo kumanika amaboko bakishikana mu nyeshyamba za M23. Amakuru yizewe aremeza neza ko abasirikare baba 1000 bamaze kumanika amaboko bakajya muri M23. Abarundi barimo gutakambira M23 bayisaba ko yafungura inzira zisubira mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi barimo gusaba izi nyeshyamba za General Makenga ko zafungura umuhanda uva mu mujyi wa Uvira ukanyura muri Kavimvira bagakomeza berekeza mu Gatumba mu gihugu cy'u Burundi. Uyu muhanda urimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Nta nzira nimwe abasirikare b'u Burundi basigaranye yo kuba yabavana mu mujyi wa Uvira ngo basubire mu Burundi. Inzira yonyine ni ikiyaga cya Tanganyika, kandi nta bwato bwa gisirikare bushobora kuvana abasirikare b'u Burundi muri kariya gace buri mu mujyi wa Uvira. Amakuru arimo kutugeraho aremeza ko abasirikare ba FARDC ndetse n'abazarendo bari mu mujyi wa Uvira bamaze kuvanamo akabo karenge bakirukanka bagahungira mu mujyi wa Karemi mu ntara ya Tanganyika. Amakuru aravuga ko hari n'abasirikare b'u Burundi bakurikiye FARDC ndetse n'abazarendo bagahungira mu ntara ya Tanganyika mu mujyi wa Karemi. Abasirikare barenga 10,000 bari mu mujyi wa Uvira. Abasirikare 1000 ba FARDC biravugwa yuko aribo bavuye muri uriya mujyi, ndetse bakajyana n'abazarendo barenga 3000 bari mu mujyi wa Uvira. Amakuru kandi aravuga yuko intwaro abasirikare b'u Burundi bari bafite abazarendo bagiye bazibambura, ndetse n'abasirikare ba Kongo bakazimanukana mu mujyi wa Karemi mu ntara ya Tanganyika. Abarundi bari muri Uvira baravuga yuko nta ntwaro nyinshi bafite, ndetse ko badashobora guhangana n'abarwanyi ba M23. Bigaragara yuko bamaze kugota uyu mujyi wa Uvira. Amakuru yamaze kumenyekana nuko bamwe mu basirikare b'u Burundi batangiye kumanika amaboko yabo rwose, bakaba barimo gutakambira M23 ngo ifungure inzira bisubirire iwabo mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru aremeza neza ko abasirikare barenga 1000 b'igisirikare cy'u Burundi bamaze kumanika amaboko, ndetse bakarambika hasi intwaro zabo bakemerera M23 ko badashobora gukomeza kurwana. Icyo barimo gusaba nuko abarwanyi ba General Makenga bafungura umuhanda wa Kavimvira werekeza mu Gatumba, maze bakajabuka urubibe bagasubira mu gihugu cy'u Burundi. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko abarwanyi ba M23 bamaze gucakira ibindi bice bikomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Nyuma yaho abarwanyi ba M23 bafashe teritwari ya Mwenga, amakuru aravuga yuko M23 iri ku muvuduko yerekeza mu gace ka Minembwe. Amakuru aravuga yuko imirongo miremire y'abarwanyi ba M23 irimo kugaragara yerekeza mu gace ka Minembwe muri teritwari za Fizi. Amakuru aravuga ko ibitero bikomeye cyane bya FARDC n'abamayimayi bikomeje kwibasira abanyamurenge. Imihana myinshi irimo gutwikwa, inka nyinshi z'abanyamurenge zirimo gushimutwa n'abasirikare ba FARDC n'abamayimayi.
Amakuru rero aremeza ko intare za Sarambwe ziri mu nzira zerekeza Iminembwe aho zigiye gufatanya na Twirwaneho maze bagatabara abanyamurenge barimo kugirirwa nabi n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Hashize iminsi igera kuri 5 ubwicanyi bukomeye cyane burimo kwibasira abanyamurenge muri teritwari ya Fizi. Amakuru aravuga yuko imihana myinshi bayituriye, inka zirenga 3,000 zarashimuswe, abigeme n'abapfasoni barakubaguwe. Ibingibi rero ni ibyaha by'intambara birimo gukorwa n'igisirikare cya FARDC, ndetse amakuru akemeza yuko Kisekedi yategetse abamayimayi na FARDC gukorera jenoside abanyamurenge. M23 nayo iravuga ko itagomba kubyihanganira, ndetse amakuru aremeza ko bageze mu ntera y'ibirometero bike cyane berekeza Iminembwe. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko abarwanyi ba M23 bamaze gufata imisozi yose ihanamiye igisagara cya Uvira. Ndasubiramwo, imisozi yose ikikije igisagara cya Uvira irimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Ibintu birimo gushyira mu kaga igihugu cy'u Burundi ndetse n'abasirikare b'u Burundi bari muri Uvira ndetse n'abari ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Amakuru yizewe aremeza ko imisozi yose ihanamiye igisagara cya Uvira ubungubu irimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Kuva ku munsi w'ejo abarwanyi ba M23 bigaruriye ibice byinshi muri teritwari ya Uvira. Amakuru akemeza yuko chaîne de montagne zo muri kariya gace zose zirimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Hari ubwoba bwinshi mu gihugu cy'u Burundi ko abarwanyi ba General Makenga bashobora kurasa ikibuga cy'indege cya Bujumbura bibereye muri iriya misozi ya Uvira. Ibi nabyo rero turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Niba utarafyonda subscribe ndagusabye ngo umanuke munsi y'iyi video ureba ahantu handitse ijambo subscribe canke sabone, maze ufyonde no ku kandi kantu kameze nk'agakengere kugira ngo notification zizajya zikugeraho umwanya ku mwanya. Mu kanya gato cyane rero aya makuru yose maze kubabwira mu mfunyapfunyo ndayabashikiriza idonido, ntimujye kure. Nshuti banywanyi bacu mwebwe mukunda kandi mugakurikira ibiganiro bya Iyakure Official, sangwa kaze muri aya makuru yacu yo kwigenekerezo rya 5 ukwezi kwa 3 umwaka w'2025. Nk'uko nari nabibabwiye mu mfunyapfunyo, abasirikare b'u Burundi bari mu mujyi wa Uvira batangiye kumanika amaboko bakishikana mu nyeshyamba za M23. Kuva muri kano gatondo k'igenekerezo rya 5 amakuru yizewe aremeza ko abasirikare barenga 1000 b'igihugu cy'u Burundi bamaze kumanika amaboko yabo ndetse bakarambika hasi intwaro zabo bakishikana mu nyeshyamba za General Makenga. Ni nyuma yaho abarwanyi ba M23 binjiye mu mujyi wa Uvira. Amakuru yizewe aremeza ko abasirikare benshi ba General Makenga bamaze kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira. Abasirikare b'u Burundi rero barabona ko ari ibyago bikomeye cyane ndetse ngo ntabwo bashobora gukomeza kurwanira muri uyu mujyi. Ku munsi w'ejo habaye ugukozanya ko gukomeye cyane mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Abasirikare b'u Burundi bahanganye n'inyeshyamba za M23. Amakuru akemeza yuko abasirikare b'u Burundi bitaye kuri songoye kuko ababarirwa mu majana ngo baba baracakiwe matekwa. Kuva ku munsi w'ejo abarwanyi ba M23 barimo kugaragara ku bwinshi mu mujyi wa Uvira. Gusa hari ibice bimwe na bimwe bikirimo kugaragaramo abasirikare benshi cyane b'u Burundi. Amakuru akemeza yuko aba barundi nabo babuze ayo bacira nayo bamira. Bamwe barimo kwibaza uko bagiye guhunga berekeza mu ntara ya Tanganyika, ariko bakabona ko ari ibintu bikomeye cyane. Abarundi rero basigaranye inzira imwe yonyine yo gusubira iwabo mu gihugu cy'u Burundi, nuko banyura mu kiyaga cya Tanganyika. Amakuru kandi akemeza ko nta bwato bushobora kubavana muri Uvira ngo bubanyuze muri Tanganyika basubire mu gihugu cy'u Burundi.
Ibi nabyo ntabwo bishoboka kubera ko nta bwato bwatwara bano basirikare. Amakuru rero akemeza yuko abarundi barimo gutakambira M23 kugira ngo ifungure umuhanda wa Kavimvira maze banyure mu Gatumba berekeza mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi baravuga yuko badashobora gukomeza kurwana muri Uvira. Ubu ngubu barimo gutakamba basaba General Makenga ko rwose yabagirira ikigongwe akemera akabareka bakisubirira mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Kuva ku munsi w'ejo umuhanda uva muri Uvira ukanyura muri Kavimvira werekeza muri Gatumba urimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Abarwanyi ba M23 rero inzira yerekeza mu Burundi bamaze kuyifunga. Hari amakuru avuga yuko M23 yaba irimo kumvikana na kino gisirikare cy'u Burundi ku buryo ngo bashobora gufungura uyu muhanda maze abasirikare b'u Burundi bakabona koridoru yo kunyuramo bahunga bava muri Uvira bagasubira iwabo mu gihugu cy'u Burundi. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aravuga yuko ibintu bikomeye cyane bamaze kugoterwa mu mujyi wa Uvira, ndetse amakuru aravuga ko intwaro bafite zidahagije ngo ntabwo bakwita kuri songoye barwana na M23. Hari amakuru avuga yuko abazarendo ndetse na FARDC bibye intwaro z'igisirikare cy'u Burundi maze bakazihungana berekeza muri Karemi mu ntara ya Tanganyika. Abazarendo ngo bafashe intwaro z'abasirikare b'u Burundi. Mu minsi ishize abazarendo bakozanije ko n'igisirikare cy'u Burundi mu gace ka Uvira, ndetse amakuru akemeza yuko abasirikare b'u Burundi barenga 30 baguye muri iyi mirwano aho bashamiranye n'abazarendo. Abasirikare ba FARDC nabo baguye mu mirwano yabashyamiranyije n'abazarendo muri Uvira, ndetse hari umusirikare wa Kongo ufite ipeta rya koloneli basanze mu mihanda ya Uvira yishwe n'abazarendo. Amakuru yizewe arimo kutugeraho muri kano kanya rero aremeza ko abasirikare b'u Burundi bari muri Uvira ubu ngubu bari hagati y'urupfu n'umupfumu. Abasirikare b'u Burundi bamaze kugotwa, benshi bamaze kumanika amaboko, ariko hari abandi bagifite intwaro zabo babuze ayo bacira n'ayo bamira, barimo guhitamo kukwerekeza muri Karemi bakajya muri Tanganyika, abandi nabo bakavuga yuko cyaba ari igitekerezo kibi. Biravugwa rero ko ubutegetsi bwa Gitega bwaba burimo kumvikana n'abarwanyi ba General Makenga, maze General Makenga agafungura koridoru, agafungura umuhanda unyura muri Kavimvira, bano basirikare b'u Burundi bagasubira mu gihugu cyabo. Ni ikimwaro gikomeye ndetse ni no gutsindwa guhambaye ku basirikare b'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi cyari cyohereje abasirikare ibihumbi n'ibihumbi mu mujyi wa Uvira kugira ngo bajye kurwanya M23. Gusa biragaragara yuko bimaze kubata w'amazi, ndetse ko inyeshyamba za M23 zamaze kubagota. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa nuko abarwanyi ba M23 bamaze kwigarurira imisozi yose ihanamiye igisagara cya Uvira. Chaine de montagne zose za hariya muri Uvira zamaze gucakirwa n'abarwanyi ba General Makenga. Ibitwaro byabo biremereye bamaze kubishinga ku misozi miremire ya Uvira. Ni ibintu birimo gutera ubwoba cyane igihugu cy'u Burundi, ndetse amakuru akavuga yuko abarundi bafite ubwoba ko M23 yabigiye kurasa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, ndetse umujyi wa Bujumbura hari ubwoba ko ushobora kuraswaho n'abano barwanyi. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko General Evariste Ndayishimiye yamaze guteguza igisirikare, ndetse abasirikare baryamiye amajanja ku mupaka w'u Burundi na Kongo, baravuga ko biteguye guhangana n'ibitero by'abarwanyi ba M23. Kuba rero abarwanyi ba General Makenga barimo kugenzura imisozi miremire ya Uvira ni ikintu gikomeye cyane, ndetse ni n'intsinzi ikomeye. Ubu ngubu bisiguye yuko umujyi wa Uvira barimo kuwugenzura, ndetse ko nta musirikare wakongera kuva i Burundi yinjira muri Kongo ashobora guhura n'ibyago bikomeye cyane. Nkuko nari nabibabwiye mu mfunyapfunyo kandi abarwanyi ba M23 barimo kwerekeza muri Minembwe. Abarwanyi ba M23 bagaragaye barimo kwerekeza Iminembwe.
hari amakuru avuga yuko M23 igiye gutabara abanyamurenge barimo kwicwa n'ubutegetsi bwa Kongo, ndetse hashize iminsi igisirikare cya FARDC n'abamayimayi barimo gukorera ubwicanyi abanyamurenge. Amakuru rero akemeza yuko General Makenga yamaze gutanga amategeko ku basore biwe, akababwira yuko bagomba kugira vuba na bwangu bakajya gutabara mu gace ka Minembwe. Amakuru aremeza yuko bari ku muvuduko barimo kwerekeza Minembwe, kandi ko bamaramaje rwose ko bagomba kurengera abanyamurenge. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kutugeraho nuko abasirikare b'u Burundi bafashwe matekwa ku kirwa cya Ijwi, barimo gutakambira ubutegetsi bwa Gitega ngo bwumvikane n'abarwanyi ba M23 maze bano basirikare babe barekurwa basubire mu Burundi. Hari abasirikare b'u Burundi barenga 300 bafatiwe ku kirwa cya Ijwi mu kiyaga cya Kivu. Abandi basirikare b'u Burundi barenga 500 barapfuye ubwo bari barimo kurwana na M23 maze bagwa mu kiyaga cya Kivu. Amakuru rero aremeza ko M23 yafashe matekwa abasirikare barenga 300 b'u Burundi ku kirwa cya Ijwi. Ikirwa cya Ijwi nicyo kirwa kinini cyane kiri mu kiyaga cya Kivu. Amakuru yizewe yemeza neza ko M23 irimo kukigenzura, kandi ko yagifatiyeho za matekwa nyinshi cyane z'abasirikare b'u Burundi. Amakuru yemeza ko abasirikare bafashwe bagera kuri 300. Ubutegetsi bwa Gitega rero bwanze kuganira na M23 kugira ngo irekure bano basirikare. Bano basirikare barimo gutabaza ubutegetsi bwa Gitega kugira ngo rwose baganire na M23 maze bumvikane barekurwe basubire mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Igihugu gishyashya kirimo kuvuka mu buseruko bwa Kongo. Repubulika ya Kivu irimo kuvuka muri Kongo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igiye gucikamo kabiri rwose. Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko ubutaka bwose bwigaruriwe n'abarwanyi ba M23 bugomba gufatwa nk'ubutaka bw'abanyamahanga. Ibicuruzwa byose biva mu burasirazuba bwa Kongo bigomba gusoreshwa nk'ibicuruzwa bivuye mu mahanga. Abihwezi vya politike ndetse bagahinyanyura utuntu n'utundi baravuga ko iyi ngiyi ari intambwe ya mbere iganisha ku kuba abarwanyi ba M23 bashinga Repubulika yigenga ya Kivu. Ubutegetsi bwa Kongo bwatangiye gufata intara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'intara ya Kivu y'Amajyepfo ko ari ibice by'abanyamahanga, kandi ko ibicuruzwa byose bivuye muri kariya gace bigomba gusorera ubutegetsi bwa Kinshasa. Abarwanyi ba M23 rero nabo niko bagomba kubigenza. Ibicuruzwa bivuye mu bindi bice bya Kongo biza mu burasirazuba bwa Kongo nabyo bigomba gusorera abarwanyi ba M23. Abihwezi vya politike baravuga ko iyi ngiyi ari intambwe ya mbere iganisha ku kuba aba barwanyi ba General Makenga bashinga igihugu cyabo, ndetse ubutegetsi bwa Kongo bukaba bwatangiye kwemera yuko ari agace Kongo itarimo kugenzura. Muri aya makuru yacu rero ibingibi turaza kubigaruka ko, ndetse tuze kurabira hamwe icyo aya magambo ya Tshisekedi ahatse, ndetse tuze no kurabira hamwe aho umushinga wo gushinga igihugu kigenga mu buseruko bwa Kongo wabugeze kuri bano barwanyi ba General Makenga. Muri aya makuru yacu kandi turababwira yuko ibintu bikomeje kuyangana mu gihugu cy'u Burundi. Ubwoba bw'intambara bukomeje kwiyongera mu gisagara cya Bujumbura. Ku mupaka wa Kamanyora abasirikare b'u Burundi ndetse n'abasirikare ba M23 barimo kurebana yingwe, barimo gutungana intwaro, ndetse hari ubwoba ko umunota ku wundi imirwano ikomeye cyane yabigiye kubura hagati y'abasirikare b'u Burundi n'abarwanyi ba M23 barimo kugenzura umupaka wa Kamanyora. Abasirikare benshi b'u Burundi bari ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Ibitwaro byabo birimo kureba muri Kongo, kandi baravuga yuko biteguye guhangana n'abarwanyi ba General Makenga mu gihe cyose ngo baba basomborokeje igihugu cy'u Burundi. Mu gisagara cya Bujumbura ibitwaro biremereye cyane by'igisirikare cy'u Burundi biriko biranyuranyuranamo. Imodoka za Brende z'igisirikare cy'u Burundi zirimo kugaragara mu gisagara cya Bujumbura.
Ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye haracyashinze ibitwaro byinshi cyane by'igisirikare cy'u Burundi. Abakomando benshi cyane nibo bazengurutse ikibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye, ndetse amakuru aremeza neza ko ibitwaro bihangana n'ibitero byo mu kirere nabyo byamaze gushingwa ku kibuga cy'indege. Muri aya makuru rero ibi byose turaza kubigaruka ko, ndetse tuze no kumva icyo abanyagihugu barimo gutangaza kuri iyi ntambara bigaragara yuko yabigiye kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Niba utarafyonda subscribe rero ndagusabye ngo umanuke munsi y'iyi video urebe ahantu handitse ijambo subscribe canke sabone mu rurimi rw'igifaransa, maze ufyonde no ku kandi kantu kameze nk'agakengere kugira ngo uzajye uronka notification uko inkuru yacu izajya isohoka. Mu kanya gato cyane aya makuru yose turayabashikiriza idonido. Nshuti banywanyi bacu ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, sangwa kaze muri aya makuru yacu yo mu gatondo kuri rigenekerezo rya 5 ukwezi kwa 3. Nkuko nari nabibabwiye mu mpfunyapfunyo, ubutegetsi bwa Kongo bwatangiye kwemera ko ahantu hose M23 yigaruriye hafatwa nk'ubutaka bw'amahanga. Ibicuruzwa byose birimo kuva mu buseruko bwa Kongo byerekeza mu bindi bice bya Kongo ngo bigomba gusoreshwa nk'ibicuruzwa bivuye mu mahanga. Ibingibi rero birerekana yuko ubutegetsi bwa Kongo bwamaze kwemera ko butagifite kontrole ku buseruko bwa Kongo. Ubutegetsi bwa Kongo bwamaze kwemera ko ibice by'uburasirazuba byose birimo kugenzurwa na M23, kandi ko ubutegetsi bwa Tshisekedi butagifite autorite, butagifite kontrole mu buseruko bwa Kongo. Ibingibi rero abikwezi vya politike baremeza ko ari intambwe nziza ku barwanyi ba General Makenga. Ni intambwe nziza yerekana ko ubutegetsi bwa Kongo bwatangiye kuvanayo amaso. Ubutegetsi bwa Kongo rwose bwatangiye guhara ibice by'ubuseruko bwa Kongo, ndetse abarwanyi ba M23 ngo bageze kure umushinga wo gushinga Repubulika yigenga ya Kivu. Igihugu gishyashya kirimo kuvuka mu buseruko bwa Kongo. Kongo igiye gucikamo kabiri nk'uko abahinga mu bya politike barimo kubyemeza. Ingingo yafashwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi ni ingingo ikomeye cyane. Ingingo yo gusoresha ibicuruzwa byose bivuye mu buseruko bwa Kongo, ndetse ubutaka bwose bwo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo ubungubu burimo gufatwa nk'ubutaka bw'amahanga. Ibingibi bisiguye ko ubutegetsi bwa Kongo bwemeye ku mugaragaro ko nta bugenzuzi na bukeya bagifite muri kariya gace. Kuva iyi mirwano yatangira mu buseruko bwa Kongo, amakuru yagiye avugwa yemeza yuko abarwanyi ba General Makenga baba barimo gushinga Repubulika yigenga ya Kivu. Abarwanyi ba M23 bavuze yuko batazarambika hasi intwaro zabo ubutegetsi bwa Kongo butemeye kugirana nabo ibiganiro. Ubutegetsi bwa Kongo nabwo bwararahiye buratsemba buvuga ko butazaganira na zino nyeshyamba. Nyuma y'aho Tshisekedi afashe kino cyemezo cyo kuvuga yuko ibicuruzwa biva mu buseruko bwa Kongo bigomba gufatwa nk'ibicuruzwa bivuye mu mahanga bigasoreshwa, incabwenge ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi batangiye gutera hejuru bavuga ko Tshisekedi arimo kugurisha igihugu. Baravuga yuko ibingibi ari umugambi wa barikanizasiyo. Tshisekedi ngo yanze kuganira na M23 kugira ngo nayo ikomeze irwane maze yigarurire ibice byinshi, maze izashinga Repubulika yigenga ya Kivu. Incabwenge ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi barimo kumushinja ko arimo gufasha M23 mu mugambi wayo wo gushinga Repubulika yigenga ya Kivu. Tshisekedi ngo iyo aza kuba akunda igihugu cya Kongo yakabaye yaraganiriye na M23 akayitesha umugambi wayo wo gushinga Repubulika yigenga ya Kivu. Ariko ngo kuba Tshisekedi yaranze kuganira na bano barwanyi kandi bikaba bigaragara yuko adashobora kubatsinda mu buryo bwa gisirikare, ngo nawe ni ikibazo gikomeye cyane muri Kongo. Tshisekedi ngo yaba arimo gukora mu nyungu za M23 ndetse ngo yaba arimo gukorana n'ibihugu by'amakungu bishaka gucamo Kongo kabiri.
Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi baravuga yuko ubutegetsi bwa Kongo bwatsinzwe, ndetse ngo Tshisekedi yerekanye ko nta bubasha na bukeya afite mu buseruko bwa Kongo. Baramushinja rero ko ngo yaba arimo gukorera ibihugu by'amakungu birimo gushaka gufasha M23 maze bagakora barikanizasiyo, Kongo bakayicamo ibice bibiri, uburasirazuba bwa Kongo bukigenga, igihugu gishyashya kikavuka. Ibintu rero birakomeye cyane mu buseruko bwa Kongo. Iyi ngingo yashimishije cyane abarwanyi ba M23, ndetse birigaragaza yuko ubuseruko bwa Kongo bwaba bugiye kwiyonkora ku butegetsi bwa Kinshasa. Amakuru atugeraho yemeza neza ko Perezida Tshisekedi ngo yaba amaze kurambirwa intambara zibera mu buseruko bwa Kongo. Hari amakuru avuga yuko ibihugu bya rutura byaba birimo gukorana na Tshisekedi ndetse n'abarwanyi ba M23 mu mugambi wo gushinga igihugu gishyashya mu buseruko bwa Kongo. Tshisekedi rero nawe ngo iri banga yaba arizi, ari nayo mpamvu adashaka rwose kuganira na M23, ahubwo agakomeza kureka zino nyeshyamba zikigarurira ibice byinshi, abakongomani bagakomeza gusakuza, ariko Tshisekedi wewe umugambi ngo yaba awuzi. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi barimo kumushinja ko ashaka gucamo Kongo ibice bibiri, ndetse ngo ibingibi birimo kwigaragaza. Iyi ntambwe yateye yo kuvuga yuko ubutaka bw'uburasirazuba bwa Kongo bwafatwa nk'ubutaka bw'amahanga, ndetse ibicuruzwa bivuye mu buseruko bwa Kongo byerekeza mu bindi bice birongowe na Tshisekedi bigatangira gusoreshwa, ngo ni intambwe ya mbere yerekana ko uburasirazuba bwa Kongo bwaba bwatangiye kwigenga ku bintu bimwe na bimwe. Uburasirazuba bwa Kongo ngo bugiye gutangira gusoresha, ndetse uburasirazuba bwa Kongo ngo bugiye gutangira kugira autonomy mu bice barimo kugenzura. Mu yandi makuru akomeye cyane nk'uko nari nabibabwiye mu mfunyapfunyo, abasirikare b'u Burundi barimo kurebana y'ingwe n'abarwanyi ba M23 ku mupaka wa Kamanyora. Abasirikare b'u Burundi bafite intwaro zikomeye barimo kurebana y'ingwe n'abarwanyi ba M23 barimo kugenzura umupaka wa Kamanyora. Abasirikare benshi b'u Burundi kandi bafite intwaro zikomeye bari ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Biravugwa ko umunota ku wundi imirwano ishobora kubura, kubera ko igihugu cy'u Burundi kiracyakubita agatoki ku kandi kivuga ko gishaka kwirukana bano barwanyi ku mupaka wa Kamanyora. Ku munsi w'ejo habaye ukurasana gukomeye cyane, ndetse abasirikare b'u Burundi barakubiswe barirukanka bahungira mu Burundi. Amakuru rero aremeza neza ko ibitwaro byinshi cyane igisirikare cy'u Burundi gikomeje kubirunda ku misozi ikikije agace ka Kamanyora, ndetse umunota ku wundi imirwano ishobora kubura. Mu gisagara cya Bujumbura naho ubwoba ni bwose. Abanyagihugu baravuga ko bafite ubwoba, baravuga ko ibitwaro bya gisirikare birimo kwiyongera mu gisagara cya Bujumbura. Imodoka za Blende zidatoborwa n'amasase z'igisirikare cy'u Burundi zirimo kwiyongera mu gisagara cya Bujumbura. Abasirikare benshi kandi bafite intwaro barimo kuzenguruka mu gisagara cya Bujumbura, barimo gucakira abantu benshi bivugwa yuko ari intasi za M23. Abanyamurenge ndetse n'abanyarwanda barimo kugirirwa nabi mu gihugu cy'u Burundi. Mu ijoro ryakeye abarenga 80 baraye bafashwe, ndetse amakuru aravuga yuko bajyanywe ahantu hataramenyekana kugeza ubu. Igisirikare ndetse n'igipolisi barimo gusaka inyubako i Bujumbura, barimo kugenda bafata abantu bivugwa yuko ngo ari intasi za M23 zishaka guhungabanya umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Abanyamurenge ndetse n'abanyarwanda barimo kugirirwa nabi n'igisirikare cy'u Burundi, ndetse inzego zijejwe iperereza zirimo kubata muri yombi babagiriza ko ari intasi za M23 n'igihugu cy'u Rwanda. Ibintu ntabwo byoroshye rero mu gisagara cya Bujumbura, kuko ubwoba bwakomeje kwiyongera nyuma y'aho abarwanyi ba M23 barimo kugenzura umupaka uhuza Burundi n'igihugu cya Kongo.
ibitwaro biremereye cyane by'igisirikare cy'u Burundi byamaze kurundwa ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Amakuru yizewe aremeza neza ko hari ibitwaro bihangana n'ibitero byo mu kirere byamaze gushingwa ku kibuga cy'indege i Bujumbura. Ubutegetsi bwa Gitega ngo burimo kwitegura guhangana n'ibitero byo mu kirere bashobora kugabwaho n'abarwanyi ba M23. Hari ubwoba ko izi nyeshyamba za General Makenga ngo zakwibasira ikibuga cy'indege maze bakakirasaho. Abasirikare b'abakomando n'ibitwaro biremereye by'igisirikare cy'u Burundi birimo kugaragara neza ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Biragaragara ko u Burundi bwiteguye intambara, ndetse igisagara cya Bujumbura biragaragara yuko cyamaze kwinjira mu bihe bidasanzwe. Birimo kwibonekeza ko igisagara cya Bujumbura wagira ngo cyamaze kwinjira mu ntambara neza. Muri aya makuru yacu turababwira ko ubutegetsi bwa Kongo bukomeje kuvuga yuko buzashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Perezida Tshisekedi ndetse na General Evariste Ndayishimiye bakomeje imigambi yabo, aho barimo gufasha inyeshyamba za FDLR ndetse bagakubita agatoki ku kandi bavuga yuko bazashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Iyi migambi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi turaza kuyigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko harimo kubura akantu gato cyane maze intambara ikomeye ikubura mu karere k'ibiyaga binini. Abihweza ibya politike baravuga ko ibintu birimo kuba bibi cyane mu karere k'ibiyaga binini, ndetse ko intambara ishobora gukwira akarere kose. Abihweza ibya politike baravuga ko intambara yaba igiye kwadukira akarere k'ibiyaga binini. Ubutegetsi bw'u Burundi ndetse n'ubutegetsi bwa Kongo bo rwose baravuga ko barimo kwitegura intambara ikomeye cyane mu karere k'ibiyaga binini. Iby'iyi ntambara rero ishobora kwadukira akarere k'ibiyaga binini nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko Perezida Tshisekedi yemereye Abanyamerika gushinga ibirindiro bya gisirikare muri Kongo ndetse no gucukura amabuye yose y'agaciro ya Kongo, ariko nabo ngo bakamufasha bakamukiza igihugu cy'u Rwanda, avuga yuko aricyo cyamushojeho intambara mu buseruko bwa Kongo. Perezida Tshisekedi yeretse Abanyamerika inyungu bashobora kuvana muri Kongo, ndetse Perezida Tshisekedi yerekanye ko amabuye y'agaciro ya Kongo yaba nk'ingwate ikomeye cyane ku Banyamerika, ndetse akanabemerera ko bazashinga ibirindiro bya gisirikare muri Kongo maze bakagenzura umutekano mu karere k'ibiyaga binini, ndetse bakagenzura bimwe mu bihugu bitavuga rumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri muri Afurika. Ibingibi rero ngo Tshisekedi arabibona nk'iturufu ishyushye cyane imbere y'ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump. Amakuru rero akemeza yuko Perezida Tshisekedi arimo kwishingikiriza Abanyamerika kugira ngo bamufashe gutsinda intambara yamunaniye arimo guhanganamo n'abarwanyi ba M23. Tshisekedi ngo aremera gutanga amabuye y'agaciro ya Kongo ndetse yemerere Abanyamerika bashinge ibirindiro bya gisirikare muri Kongo. Perezida Tshisekedi rero akavuga yuko ari mpanguhe. Abanyamerika nabo ngo bagomba kumufasha kurwanya igihugu cy'u Rwanda, avuga yuko aricyo cyateye Kongo. Ibi nabyo turaza kubigaruka ko idonido muri aya makuru yacu yo muri kano gatondo k'igenekerezo rya 5. Muri kano gatondo kandi mu makuru yacu turababwira ko ibihano bikomeje kwisukiranya ku gihugu cy'u Rwanda. Nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ububiligi ndetse n'igihugu cya Canada, ubu ngubu noneho igihugu cy'Ubudage nacyo kimaze gufata ibihano ku gihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'Ubudage kiravuga yuko cyafatiye ibihano igihugu cy'u Rwanda, ndetse Ubudage bukavuga ko u Rwanda rufite uruhara mu ntambara zirimo kubera muri Kongo. Ubudage buvuga yuko abasirikare b'u Rwanda bari muri Kongo kandi ko bagomba kuva ku butaka bwa Kongo vuba na bwangu. Ubudage rero nabwo bwamaze gufata ibihano ku gihugu cy'u Rwanda. Buje bukurikirana n'ibindi bihugu byinshi by'amakungu bikomeje gufatira u Rwanda ibihano. Muri aya makuru yacu rero turaza kurabira hamwe ibya bino bihano bikomeje kwisukiranya ku gihugu cy'u Rwanda, ndetse ibihugu by'amakungu bikaba bikomeje kuvuga yuko abasirikare b'u Rwanda bari muri Kongo, ndetse amahanga akavuga yuko abasirikare b'u Rwanda bagomba kuva ku butaka bwa Kongo vuba na bwangu.
aya makuru nayo turaza kuyagaruka ko idonido muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira ko igihugu cya Kongo cyatangiye gushinja igihugu cya Uganda ko Uganda irimo gushaka kwigarurira ubutaka bwa Kongo bwegeranye n'ikiyaga cya Albert. Amakuru arimo gutangazwa n'abategetsi muri Kongo aravuga ko ubutegetsi bwa Uganda nabwo ngo bwaba burimo gushaka kwigarurira ibice bya Kongo byegeranye n'ikiyaga cya Albert. Ibi nabyo turaza kubigaruka ko idonido muri aya makuru yacu. Niba utarafyonda subscribe rero ndagusabye ngo umanuke munsi y'iyi video ureba ahantu handitse ijambo subscribe canke sabone maze ufyonde ko fyonda ko kugira ngo uzajye uronka amakuru yacu umwanya ku mwanya. Nshuti banywanyi bacu mwebwe mukurikiranye ibiganiro n'amakuru bya Iyakure Official, sangwa kaze muri aya makuru yacu yo muri kano gatondo k'igenekerezo rya 5. Nkuko nari nabibabwiye mu mpfunyapfunyo, igihugu cya Kongo gikomeje imigambi yacyo yo gushaka gutera igihugu cy'u Rwanda. Ubutegetsi bwa Kongo bukomeje gukusanya abasirikare. Ubutegetsi bwa Kongo bukomeje gukubita irya nino busaba ubufasha kugira ngo burebe ko bwatera igihugu cy'u Rwanda. Abajenerali ba Kongo bategujwe yuko bagomba kuryamira amajanja, ndetse Kisekedi akavuga yuko iyi ntambara iri mu buseruko bwa Kongo nta kindi kizayirangiza usibye Kongo azatera igihugu cy'u Rwanda. Amakuru yizewe aravuga ko inyeshyamba za FDLR zahungiye mu Burundi nazo ngo zirimo gutegurwa kugira ngo zizahungabanye umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ubutegetsi bwa Gitega ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa ngo bakomeje imigambi yabo yo gushaka gutera igihugu cy'u Rwanda. Mu minsi ishize ubutegetsi bwa Kongo bwari bwateguye ibitero bikomeye cyane byagombaga kwibasira umujyi wa Gisenyi, ariko bino bitero byaburijwemo ubwo M23 yigaruriraga umujyi wa Goma. Iyumvire nawe uko generali akomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda, Generali James Kabarebe, asobanura umugambi wa leta ya Kongo wo gushaka gutera igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibitwaro bari bamaze kurunda mu mujyi wa Goma bashaka kurasa mu gihugu cy'u Rwanda. Kisekedi abajenerali be baramubwira bati twebwe turiteguye bihagije ku buryo twarasa u Rwanda, inama ya Cogamu ikasanga turi mu Rwanda twahageze. Icya kabiri akaba ari wowe ubaye Grand President wa Kongo, ugiye gufata u Rwanda ukamanika idarapo y'u Rwanda muri Kigali. Abyemera gutyo kandi abyumva gutyo, abyumva ko bishoboka, abyumva ko bishoboka, yumva ko bishoboka ko yafata u Rwanda. Abishyiramo umurego mwarabyiboneye ibyafatiwe hariya. Biriya ntabwo ari ibikoresho byari byo kurwana na M23, ni ibikoresho byagomba kurasa u Rwanda. Naho byari biri, naho byarebaga na positioning yabyo ni hariya ibirometero 4-5 ku mupaka w'u Rwanda kuri airport, byose bireba mu Rwanda. Ibibunda bya rutura byinshi cyane, ubona ibirasa ibirometero 50, ibirasa ibirometero 20, ibirasa ibirometero bingahe, amoko yose atandukanye, ariko byose byabapfanye ubusa, byahindutse ubusa. Ubonye listi y'abantu y'abayobozi ba Kongo, ubonye listi y'abayobozi ba Kongo bahamagariraga ubwicanyi ku maradiyo, ku mavideo bifata ku mugaragaro, bahamagara abakongomani ngo bice barye abatutsi. Listi ni ndende cyane, igeze nk'abantu 60, ariko nta numwe muri abo ngabo, nta numwe international community irasanctioning, nta numwe. Kandi ibyo bahamagariraga abantu kwica abantu barabikoze, abantu baratwitswe, bagatwikwa mu makara, mu mapine, bakabarya kuri za video birahari, bakabica, bakabatema. Abantu barapfuye. Nk'ubu mu maprizo ya Kongo yonyine abatutsi barimo bafunzwe barenze 500, ariko nta muryango n'umwe mpuzamahanga ushobora kubaza, nta n'umwe urigera ubibaza unabivuga, nta ubivuga n'umwe, barabiceceka. Ariko agatoke bakagatunga u Rwanda gusa. International community irareba amabuye y'agaciro,
Tshisekedi aririrwayo arababwira ati ndabaha ibyo mukeneye byose, ndabaha amabuye y'agaciro, mwebwe ni mukandamiza u Rwanda gusa nta kindi, ni murega u Rwanda, ni musanctioning u Rwanda. Ariko aya mabuye y'agaciro bazayarwaniramo bose, uragira ngo bazayagiranamwe amahoro? Bose barayashaka, ari abanyamerika barayashaka, abashinwa bayagezemo kera, bazayarwaniramo still nta. Nk'uko mumaze kubyiyumvira rero, ubutegetsi bwa Kongo bwari bwateguye ibitero byagombaga kwibasira igihugu cy'u Rwanda. Amakuru dufite nuko iyi migambi Perezida Tshisekedi ayikomeje kandi akaba arimo kuyifatanya na Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi. Ayandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa mu karere k'ibiyaga binini nuko abihweza ivya politike batangiye kugaragaza impungenge zikomeye ko iyi ntambara iri mu buseruko bwa Kongo ishobora kwadukira akarere kose. Hari amakuru avuga yuko intambara yabigiye guhinduka intambara y'akarere. Ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'ubutegetsi bw'u Burundi bo rwose bamaze gutangaza ko biteguye intambara kandi bavuga yuko bazarwana n'igihugu cy'u Rwanda. Ubutegetsi bwa Kongo bushinja igihugu cy'u Rwanda ko ari cyo ngo gifasha abarwanyi ba M23. Burundi nabwo bumaze iminsi bukubita agatoki ku kandi bukavuga ko u Rwanda rufasha abanzi b'u Burundi. Abihweza vya politike rero bakabona ko inyifato ya Tshisekedi ishobora gukwegera intambara ikomeye cyane mu karere k'ibiyaga binini. Hari amakuru avuga yuko ibihugu bya Afurika y'Epfo ndetse n'ibihugu bya Tanzania nabyo rwose ngo bikomeje gukubita agatoki ku kandi bikavuga yuko bizafasha Kongo muri iyi ntambara irimo kurwana. Ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo ngo bwararakaye cyane kubera ko M23 yishe bamwe mu basirikare ba Afurika y'Epfo bari ku rubuga rw'imirwano muri SADC. Amakuru atugeraho rero akemeza ko Ramaphosa ngo yaba ashaka kwihorera maze agafasha ubutegetsi bwa Kongo bagahangana na M23 ndetse n'igihugu cy'u Rwanda bakunze gushinja ko aricyo gifasha M23. Abihweza vya politike rero bakabona ko iyi ntambara yabigiye guhuza ibihugu byinshi ndetse igahinduka intambara y'akarere. Ubutegetsi bwa Kongo bwararahiye buratsemba buvuga yuko butazigera buganira n'abarwanyi ba M23. Perezida Tshisekedi yavuze ko ikibazo azagikemura mu buryo bwa gisirikare. Perezida Tshisekedi rero akomeje gutabaza irya nino ndetse amakuru aravuga yuko arimo gutegura abasirikare. Hari n'ibihugu ngo byamaze kumwemerera rwose ko bizamufasha kurwana. Abihweza vya politike ndetse bagahinyanyura ibibera mu karere k'ibiyaga binini baravuga ko ubwoba bw'intambara y'akarere burimo kwiyongera kubera inyifato ya Tshisekedi yo kudashaka amahoro ndetse akaba yaranze kuganira na zino nyeshyamba zimurwanya. Abarwanyi ba M23 nabo bararahiye baratsemba bavuga ko batazarambika intwaro zabo hasi mu gihe ubutegetsi bwa Kongo buzaba bwanze ibiganiro. Nta kindi ngo gishobora gusoza iyi ntambara usibye ko Kongo yakwemera ibiganiro. Kongo rero ntabwo ishaka ibiganiro, ibintu bisiguye ko imirwano ikomeye cyane ariyo igomba gukemura iki kibazo. Ngo bazahangana mu buryo bwa gisirikare besurane, ukubise undi yegukana intsinzi, utsinzwe nawe yemere ko atsinzwe ayabangira ingata yiruke. Nkuko nari nabibabwiye mu mfunyapfunyo mu ntangiriro z'aya makuru, ubutegetsi bwa Kongo bwiteguye gutanga umutungo kamere wose wa Kongo kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo Amerika nayo ifashe Kongo kurwanya igihugu cy'u Rwanda. Perezida Tshisekedi yemereye abanyamerika ko azabaha amabuye yose ya Kongo ndetse abanyamerika bagashinga ikirindiro cya gisirikare muri Kongo. Ibirindiro bya gisirikare bazashinga muri Kongo ngo bizafasha abanyamerika kugira influence muri Afurika ndetse no mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru rero akemeza ko Tshisekedi ngo yamaze kubibara neza akabona ko iyi ngiyi ariyo turufu ikomeye cyane yatuma abanyamerika bamujya inyuma. Hari itsinda ry'abashoramari bagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari kumwe n'abanyapolitike ba Kongo bahura n'itsinda ry'umutegetsi akomeye muri Amerika bwana Donald Trump.
iri tsinda ngo ryasobanuye neza ingene abanyamerika bazungukira muri uyu mushinga wo gucukura amabuye y'agaciro muri Kongo, ndetse ngo basobanuye neza icyo abanyamerika bazungukira mu kugira ibirindiro bya gisirikare muri Kongo. Uyu nguyu rero ngo ni umushinga ukomeye cyane bwana Donald Trump adashobora kwitesha, dore yuko ari kumwe n'abacuruzi bakomeye cyane bakeneye amabuye y'agaciro barimo umugwizatunga wa mbere ku isi bwana Elon Musk. Amakuru rero akemeza yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwose ngo zaba zaramaze kwemera uyu mushinga wa Kongo, maze ngo zikaza gucukura amabuye y'agaciro ndetse zigashinga ibirindiro bya gisirikare muri Kongo. Perezida Tshisekedi avuga ko icyo ategereje ku banyamerika ari uko bazamufasha kurwanya igihugu cy'u Rwanda, avuga yuko aricyo cyamuteye ndetse ko kirimo kwigarurira ubutaka bwa Kongo kikanacukura amabuye y'agaciro ya Kongo. Nyuma yaho abakongomani benshi bamenye yuko Perezida Tshisekedi arimo kugurisha umutungo kamere wose ku banyamerika ndetse akabemerera yuko bazashinga ibirindiro bya gisirikare muri Kongo, batangiye kugumuka. Baravuga ko Perezida Tshisekedi nta bwenge afite, ngo arimo kugurisha igihugu cya Kongo ndetse ngo arimo kugurisha umutungo kamere wose wa Kongo, ku buryo abakongomani bazisanga igihugu cyabo cyose cyaregukanywe n'abanyamerika. Iri ngiri ngo ni ikosa rikomeye Perezida Tshisekedi arimo gukora, ndetse bamwe mu baturage ba Kongo b'incabwenge batangiye kuvuga yuko bagomba guhaguruka bakamwamagana. Ngo ntabwo Tshisekedi agomba gufata imitungo ya Kongo ngo ayegurire abanyamerika. Niba ngo Tshisekedi yarananiwe gutsinda inyeshyamba, niyemere amese kamwe aganire nazo, ariko ngo ntabwo abakongomani bazemera ko umutungo kamere wa Kongo wegurirwa abanyamerika kubera inyungu za Tshisekedi, ndetse no kwinangira akanga kuganira n'abarwanyi ba General Makenga. Perezida Tshisekedi amaze iminsi azenguruka isi yose arimo gusaba ubufasha kugira ngo arebe ko yarwanya igihugu cy'u Rwanda, avuga yuko aricyo cyashoje intambara muri Kongo. Perezida Tshisekedi imyaka ibaye 3 arimo guhangana na M23, yagerageje kurusyaho ariko bimuta kuwa amazi. Abarwanyi ba General Makenga bakomeje kwigarurira ibice byinshi. Tshisekedi rero akabona yuko gukorana n'abanyamerika, dore ko bayobowe n'umutegetsi w'umucuruzi udashobora kwitesha amabuye y'agaciro muri Kongo. Tshisekedi rero akabona yuko ariyo nzira yonyine ngo yatuma atsinda iyi ntambara, maze abanyamerika nabo ngo bakamufasha kurwanya igihugu cy'u Rwanda. Amakuru rero akemeza yuko ibingibi Tshisekedi arimo gukora abakongomani benshi batarimo kubikozwa, ndetse babona yuko ari uburyo bwo kugurisha igihugu cya Kongo. Nk'uko nari nabibabwiye mu mpfunyapfunyo kandi muri aya makuru yacu, nababwiye ko tuza kuvuga ku bihano bikomeye cyane bikomeje gufatirwa igihugu cy'u Rwanda. Nyuma y'aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatiye u Rwanda ibihano, igihugu cya Canada kigafatira u Rwanda ibihano, Ababiligi ndetse n'Abongereza nabo bagafatira u Rwanda ibihano, ubungubu noneho Ubudage nibwo bwari butahiwe. Leta y'Ubudage yamaze gutangaza ko yafatiye u Rwanda ibihano. Ni nyuma y'aho Leta y'Ubudage ishinjije igihugu cy'u Rwanda kugira uruhare mu ntambara zirimo kubera mu buseruko bwa Kongo. Ubudage buravuga yuko abasirikare b'u Rwanda bari muri Kongo, ndetse ko ubusugire bwa Kongo bugomba kubahirizwa. Ubudage bukavuga yuko abasirikare b'u Rwanda bagomba kuva muri Kongo vuba na bwangu. Ubudage bwavuze ko buhagaritse imikoranire ndetse n'ubutwererane bwagiranaga n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse ngo hari bimwe Ubudage bwatangaga mu gihugu cy'u Rwanda bwamaze guhagarika. Biragaragara yuko ibi bihano ari ibihano mu by'ubukungu, ndetse bishobora gushegesha zimwe muri porogaramu Abadage bateraga inkunga mu gihugu cy'u Rwanda. Ni nk'uko byagenze ku bindi bihugu byose byafatiye u Rwanda ibihano, byahagaritse inkunga byageneraga igihugu cy'u Rwanda. Bisiguye yuko hari ibikorwa bimwe na bimwe byaterwaga inkunga mu gihugu cy'u Rwanda bitazagenda nk'uko byari bisanzwe bigenda. Ibi bihano rero bikomeje kwiyongera mu buryo bukomeye, ndetse birimo kuza umufiririzo. Leta y'u Rwanda ivuga yuko abarimo kuyifatira ibihano bose badashyira mu gaciro, ndetse Leta y'u Rwanda ikavuga yuko ari ibintu bidafite ishingiro, kuko ibyo barimo gushingiraho bafata ibihano ku gihugu cy'u Rwanda ari ibintu ngo biteye isoni.
nka leta y'Ubwongereza ndetse na leta ya Canada. U Rwanda ruravuga yuko ibyo bakoze biteye isoni ndetse ko bashingiye ku ngingo zitumvikana. U Rwanda rwahakanye kenshi kugira uruhare mu bibera mu buseruko bwa Kongo, ariko ibihugu by'amahanga bikomeje kwemeza yuko abasirikare b'u Rwanda bari muri Kongo kandi ko bagomba kuva mu gihugu cya Kongo vuba na bwangu. Abihweza iby'ubukungu ndetse bagahinyanyura ibya politike baravuga yuko ibi bihano bikomeje kwiyongera ku gihugu cy'u Rwanda bishobora kuzakoma mu nkokora bimwe mu bikorwa by'iterambere byagirwagamo uruhare na bino bihugu by'amakungu. Gusa leta y'u Rwanda ivuga yuko ibikorwa byayo byose bizakomeza ndetse igahumuriza abanyagihugu ibabwira yuko bagomba kwishakamo ibisubizo ndetse bagahangana n'ibi bibazo birimo kuza byitura ku gihugu cy'u Rwanda. Mu yandi makuru arimo kuvugwa nuko ubutegetsi bwa Kongo bwatangiye gushinja igihugu cya Uganda ko ubutegetsi bwa Uganda bwaba burimo kwigarurira ubutaka bwa Kongo. Abamenyesha amakuru bo muri Kongo batangiye kwandika yuko igisirikare cya Uganda kirimo kwigarurira ubutaka bwa Kongo, ndetse ngo hari umugambi w'uko igihugu cya Uganda cyakwigarurira ubutaka bwose bwegereye ikiyaga cya Aruberi. Ibingibi abakongomani barimo kubitangaza mu gihe abasirikare ba Uganda bakomeje kwiyongera muri Kongo ndetse bakaba barimo kugenzura ibice byinshi. Ibimenyesha amakuru byo muri Kongo byatangiye kuvuga yuko Perezida Museveni ndetse na General Muhoozi, umugaba mukuru w'igisirikare cya Uganda, ngo baba bafite umugambi wo gucakira zimwe muri teritwari za Kongo bakazomeka kuri Uganda. Ngo ntabwo byumvikana ukuntu abasirikare ba Uganda barimo kwigarurira ibice byinshi kandi ubutegetsi bwa Kongo burimo kurebera. Hari bamwe mu banyapolitike muri Kongo bavuga yuko igisirikare cya Uganda gishaka gufata ubutaka bwose bwegereye ikiyaga Aruberi maze bakabwomeka ku gihugu cya Uganda. Mu bihe bitandukanye kandi abanyapolitike ba Kongo bagiye bashinja igihugu cya Uganda gufasha abarwanyi ba M23. Hari nubwo abanyapolitike muri Kongo bavuze yuko abasirikare ba Uganda binjiye muri Kongo maze bagatera inkunga M23 bakigarurira ibice byinshi cyane muri Rucuru ndetse na Masisi.